Ljudi su vekovima zamišljali Božje kraljevstvo kao nešto daleko, nebesko i odvojeno od zemlje. A istina je mnogo dublja. Božje kraljevstvo počinje onda kada čovjek više ne živi iz straha, ega, kontrole i unutrašnjeg rata, već iz svesti, istine, ljubavi i odgovornosti prema celini života. To nije religijska fantazija. To je nova civilizacija. Civilizacija u kojoj porodica više nije mesto prenosa rana, nego prisustva. U kojoj dete nije resurs sistema, nego svetinja budućnosti. U kojoj obrazovanje ne uči čovjeka samo činjenicama, već pažnji, istini, emociji, odgovornosti i tome da ne veruje svakoj misli koja mu prođe kroz glavu. U kojoj država ne postoji da održava strah, već da štiti uslove za dostojanstven, zdrav i radostan život. Božje kraljevstvo ne traži da čovjek nema, ne traži da ne stvara. Naprotiv, traži da prvi put stvara bez ega kao gospodara, jer ego je znao da gradi gradove, ali nije znao da napravi dom. Znao je da proizvede sistem, ali ne i radost. Znao je da osvoji svet, ali ne i da u njemu mirno živi. Zato nova civilizacija počinje onda kada ego padne na mesto sluge, a svest preuzme vođstvo. Tada mašta više nije kanal straha, nego prostor kroz koji ljubav želi da se izrazi. Tada čovjek ne stvara protiv života, već sa njim. Tada intuicija postaje pravac, sinhronicitet potvrda, ljubav gorivo, a radost znak da je put živ. Božje kraljevstvo je zemlja na kojoj čovjek više ne gradi svet protiv sebe. To je rajska civilizacija probuđenih ljudi i ona ne počinje jednog dana. Počinje onog trenutka kada čovjek prestane da služi nesvesti i konačno stane u službu života.